So, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Sabar K Riders. Lasi non na bang ke ini buat morning ride jengka marketan dami pu. Lapen normally tu meson alam pinapa bang ke Lok Sabha MP election lo lasi nili bang ke pining si first vote ke jok long lang lasi kamang hulok layo kuso apartian dong jok ni ne do big BJP ma PCLC ma do dak lasi kamang hulo kuso partian dong ke jok ni ne hayata dong we san do lang ho matha nang bo munoga Enggul dah kan bang ni ha. Hinon na bang ke yang kamar kan nama lo. Hadim penap election ke jogi hadim an damlang pu matha dak jengka high school long. Si dak damlong le jada tek athe dak kisik kedang lai nang kokji penap election pan vote ke jok này lote vote for chance peace and unity là phan si ke jok này ni likaman hadam hamotoi la lu vote for chance peace and unity kacelar kenang sot rồi Perang abas mesin kita hả thằng mày biết gì chỉ đang lên đấy View pelang menang ni kalau saya pelang ciri le. Jengka market develop bom lu don merli tu non ke lapu RC thelong pore mon bangge Pek dak punon la building dak kimbom lo lai so thar ve rong ta velu mugi lai thing pe rong ta velu pura pek dak lai lo ta plaster pune puneตัวcondition bang la so dak bang hai nu hoi hu hala po antaตัวra bang ke nu ta pun me he ta atwar cheklam kli hedi matharun pigo pacat nu coba be pin loตัวthuke Ceklam klik Harnugong ya tuh war tuh puluh lapian penapa bang ke Lok Sabha MP election lo masih kemang hulu yuk kemahan tong yok ni nek keceng silang mah first election mate first keceng si bude on bu take it
ถนนเดลดิโน่นะเอลวิสบายNormally ang litum ta chini lo penaba bangke Lok Sabha MP election lo la si non ke hem ti do yo hem pimi ki mo dak bang hem ban sonop pu ne la si non klemi bangke non kono porque Apor ke 338 dolar sinong lo sepen lo bete bol khela lagan po jengkha wa thulong klama lo leak video nili tumbang ke jud elo quarter final an isten elo la si 28 pen si quarter final chenglang 28 pen 28 ani ni tumbang do ne bene bang chinin lo la si mo nang than ni pon bom po pinya bang ke nang so ben te bol khela lagan po la si pina bang Lok Sabha MP election lo la si Pining si keceng nang pu berun tampo dak pu ang himbat do pu Pasti kamang hulong lo so party antong jog ni mathadat pu ta biar dagangnya halo go bro kita nih lagi hah udah lebih Deh malah. Oh, kok malah. Oh. wow malang wah Ngorong tuh malah ya. Letang ha bade man lukman unko. Tare maka. Nang ya. Oh, kok. Rungno tibe me se ancang kan. Kalau tuh kan ini